Za Polikliniku Arena saznala sam tako da sam u Google upisala zubne krunice i onda sam išla po redu po poliklinikama i čitala sam recenzije. Najviše su mi se sviđale recenzije Poliklinike Arena i tako sam poslala upit i već sutradan su me nazvali i dogovorila sam termin. Cijeli postupak je trajao otprilike 3 mjeseca jer je bilo dosta posla. I u biti ja završni ovaj zahvat koji sam radila zubne krunice je trajao sve skupa tjedan dana. I moj cjelokupni dojam u Poliklinici Arena bio je odličan, od centra podrške, doktora, recepcije, svi su bili odlični. Doktorica Ana, doktorica Antonija, doktorica Sara, sve je bilo odlično. I kirurg je bio odličan, sa svime sam prezadovoljna i preporučila bi Polikliniku Arena svima. Ako i vi tražite novi osmijeh, Poliklinika Arena je pravo mjesto za vas.